Perezida Kagame yahawe igihembo cy'umunyafurika w'umwaka wa 2024. Ibigo bya Perezida Paul Kagame bikomeje kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga, aho kuri iyi nshuro yagenewe igihembo nk'umunyafurika w'umwaka African of the Year 2024, ashimirwa umuhate agaragaza mu guharanira impinduka ziganisha ku guteza imbere umugabane wa Afurika. Igihembo cyahawe Perezida Kagame ku itariki 24 Ukwakira 2024 ni kimwe mu bigenerwa abayobozi mu bya politike no mu bucuruzi mu rwego rwo kubashimira kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa bizana impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Ibyo bihembo bizwi nka All African Business Leaders Awards bitegurwa ku bufatanye na CNBC Afrika hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye. Abateguye ibi bihembo bavuze ko Perezida Kagame bamushimira kuba akunze kugaragariza abandi ko umugabane wa Afurika wifitemo byinshi wakenera mu iterambere ryawo, ndetse benshi bakaba bakunze kumufatiraho urugero no kumwigiraho mu mpanuro n'ibikorwa bye mu guteza imbere Afurika. Ambasaderi Emmanuel Hategeka uhagarariye u Rwanda muri Afurika y'Epfo wakiriye icyo gihembo mu izina rya Perezida wa Repubulika yanditse ubutumwa ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko Perezida Kagame yashimiye abaturage bamugiriye icyizere, ashimira n'abategura ibi bihembo. Iki gihembo Perezida Kagame yagituye abantu bose bakora ubutaruhuka mu kubaka Afurika ikomeye kandi iteye imbere. Si ubwa mbere Perezida Kagame ahawe iki gihembo kuko no muri 2018 yagihawe. Icyo gihe akaba yaravuze ko atewe ishema no kuyobora Abanyarwanda. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Polisi y'u Rwanda, aho kuri iyi tariki 25 z'ukwa 2024 Polisi y'u Rwanda yungutse abapolisi bato bashya 2256 bagize icyiciro cya 20, aho Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Vincent Biruta yabasabye gushyira umuturage imbere mu byo bakora byose. Abapolisi bashya binjijwe mu mwuga kuri uyu 25 Ukwakira 2024 nyuma y'amasomo bari bamazemo amezi 9 mu kigo cy'amahugurwa cya Polisi y'u Rwanda giherereye i Gishari mu karere ka Rwamagana. Mu bapolisi basoje aya mahugurwa harimo abahungu 1777 ndetse n'abakobwa 479. Aba bapolisi babanje kwereka abayobozi amwe mu masomo bigishijwe, harimo ayo guhosha imyigaragambyo, uburyo bigishijwemo kurasa no gutabara abantu bashimuswe n'ibyihebe, akarasisi, imikino njyarugamba n'ubundi buryo butandukanye bigamije kwirwanaho. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko aba bapolisi bari bamaze amezi 10 bahugurirwa kwinjira muri Polisi y'u Rwanda. Yavuze ko batangiranye abanyeshuri 2135 ariko abagera kuri 26 ntibabasha gusoza ayo mahugurwa ku mpamvu zigiye zitandukanye. Abandi banyeshuri 147 yavuze ko bahuguriye mu ishuri rikuru rya polisi rya Musanze, aho banatangiye kwiga kaminuza. Yavuze ko hari abari bujye gukorera muri Polisi y'u Rwanda, abari bujye mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'urwego rushinzwe igorora. Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Vincent Biruta yavuze ko urugendo rw'amateka u Rwanda rwanyuzemo rwatumye ubuyobozi bushyira umutekano imbere, ku buryo mu myaka 30 ishize Abanyarwanda bafatanya urunana bituma ruza ku isonga mu kwiyubaka no gutera imbere cyane biturutse ku gukorera hamwe. Yakomeje agira ati, kugira ngo dukomeze muri iyo nzira birasaba kugira umutekano binyuze mu kugira igipolisi gikora kinyamwuga, gifite ubuhanga, imbaraga, ibikoresho bigezweho, imyitwarire myiza bikomoka ku mahugurwa nk'aya dusoje uyu munsi. Minisitiri Biruta yavuze ko ubu Abanyarwanda bishimira ko umutekano uhagaze neza muri rusange, ariko ko hari ibyaha bikigaragara birimo ubusinzi, ubujura, gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, impanuka zo mu muhanda n'ibindi bigiye bitandukanye bihungabanya abaturage. Yakomeje agira ati, hari kandi abanyabyaha bunguka ubumenyi umunsi ku wundi, guhinduranya amayeri n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga
bibafasha gukora ibyaha. Ibyo biduha umukoro wo guhora twitoza kugira ngo twiyungure ubumenyi, kongera umubare w'abapolisi n'ibikoresho bidufasha mu kazi ka buri munsi kugira ngo dukomeze gukumira no kurwanya ibyaha uko byaba bimeze kose. Minisitiri Biruta yavuze ko Abanyarwanda bishimira polisi y'igihugu ku kazi keza ikora kuva yashingwa, kuko umusanzu wayo watumye bakora akazi kose batekanye, bikaba byaranavuyemo ku kuba u Rwanda rufite ubukungu butera imbere buri mwaka. Biruta yanashimiye ababyeyi batanze abana babo ngo bahabwe amahugurwa abinjiza muri polisi y'u Rwanda. Yavuze ko basanzemo bakuru babo muri izi nshingano, ndetse inyigisho bahawe nibazubakiraho bizabafasha gutanga umusanzu ukomeye mu kazi kabo. Ati muzarangwe n'ikinyabupfura, gukorera kinyamwuga, gukorana umurava, kwanga umugayo no guharanira ishema ry'u Rwanda n'Abanyarwanda aho muzaba muri hose. Mugisha Steven wasoje amahugurwa ari uwa mbere yavuze ko ari iby'agaciro kuba yinjiye muri polisi y'u Rwanda kuko yakuze akunda polisi cyane. Ati ubu intego yanjye ni ugufatanya na bagenzi banjye nsanze mu kazi, nje ndi urubyiruko, tugiye gufatanya na bakuru bacu mu gufasha abandi, nzatanga imbaraga zanjye nk'urubyiruko. Mirembe Liliane wabaye wa kabiri we yavuze ko yishimiye kwinjira muri polisi y'u Rwanda, avuga ko intego yinjiranye ari ugufatanya n'abandi mu gucunga umutekano mu buryo burambye. Kandi reka tuyasoreze aho Kaminuza y'u Rwanda yashize ku isoko abarenga ibihumbi 8. Kaminuza y'u Rwanda yashize ku isoko abarenga ibihumbi 868 barimo 946 bahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, 53 bahawe impamyabumenyi z'ikirenga, n'abandi mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza 6657. Ni umuhango wabereye kuri uyu wa 25 Ukwakira 2024 witabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Abakobwa basoje amasomo ni 3109 mu gihe abagabo ari 4959. Muri koleji y'ubugeni n'ubumenyi rusange abahaye impamyabumenyi ni 760, abo muri koleji y'ubuhinzi, ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo ni 722, muri koleji y'ubucuruzi n'ubukungu ni 1453. Koleji y'uburezi yashyize ku isoko abagera kuri 2308. Koleji y'ubuvuzi n'ubumenyi mu by'ubuzima ni 1557, mu gihe koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga yashyize ku isoko abagera ku 1663. Umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda Dr Kayihura Didas Muganga yavuze ko umuhango wo gusoza amasomo ku nshuro ya 10 ukubiyemo kwishimira ko impinduka zakozwe zatumye kaminuza itegura abakozi bashoboye bagera ku isoko ry'umurimo. Ati uko mugiye guhabwa impamyabumenyi mwahuye n'imbogamizi murazirengagiza ku buryo byateguriye kuba abayobozi beza, abahanga n'abacurabwenge b'ejo hazaza. Yibukije ko umwanya bamaze muri Kaminuza y'u Rwanda wabaye uwo kubaremamo abahanga bazatanga serivisi zo ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere. Dr Kayihura yagaragaje ko mu myaka 10 ishize hakozwe impinduka mu myigishirize y'amashuri makuru na kaminuza, by'umwihariko habaho guhuza amashuri makuru yose ya leta abyara Kaminuza y'u Rwanda, yafashije gukorera hamwe no guteza imbere uburezi bufite ireme mu nzego zose. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagaragaje ko Kaminuza y'u Rwanda igenda igaragaza intambwe ikomeye mu iterambere ndetse no mu gutanga ireme ry'uburezi rifatika.